Isandulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha. Isihlabelelo senkumbuzo esizukulwane sisila inkumbuzo kaNkulunkulu. Endaweni yaseSwidothe eMaritzburg ngaphansi kwebukhosi bakaZulu. Ngifikile la ngonyaka ophelile ngizonikelela imindeni yakithi kaCekwane neyaseKhaboma kaGamba. Ngaphambi kokuthi ngizonikela la ekhaya. Kuthe ensizweni eswanayo yakaNdlovu kufika umkhulu owathi owasekhaya. Uthi uma ekhuluma nalensizwa uthi akutshelwa alensizwa ayihambe iyotshela mina ukuthi uyena owahamba emndenini ephatha izikhwama ezinyanga. Uyena futhi owayekade eqonywe ngamakhosikazi abantu. Uthi akangitshele ukuthi lokugula okungiphethe kumina kwakade kuphethe yena. Lokugula kuze kube manje akulapheki. Ngicabanga ukuthi kwangiphatha ngo-1990 noma 98 ngangifunda isikole. Kuze kube manje akupheli. Ngithe ngizonikela ekhaya emphefumulo lensizwa yakhohlwa ngoba wayeshilo umkhulu ukuthi wesilima uze ungakhohlwa umtshelo
ungakhohlwa ngisho kodwa manje wangabe sakukhumbula okunye akushilo ukuthi angimenzeleni ngaloku kugula okumphethe. Uthe esabatheni eliphelile uma ngilele bese ngibona umuzi uhleli insizwa kuwona eminyango kubekwe ikhalibhothi phambi kwabo. Uma ngifika kuleli khalibhothi ngifike ngibheke lezi zinto eziphakathi kulona leli khalibhothi bese ngibuza ukuthi labani leli khalibhothi bese kuthiwa umnikazi wazo nangu yeza bese kuqhamuka insizwa yomdabu waseNdiya ithi uma ifika kuleli khalibhothi ithi ufuna leli khalibhothi ngithi bengibheka kanti libekelwe leli khalibhothi la lithi cha lilithathe lilisukumise leli khalibhothi lithi ngisalihambisa kumnikazi walo. Uma liwela umgaqo lihambisa kumnikazi wale engingambonanga uma ibuya lensizwa ithi ngithi mina liphi ikhalibhothi uthi ikhalibhothi uthe umnikazi walo nizolithola ekhaya emphefumulo lihambise ekhaya emphefumulo. Inkosi busene ngizwe. Ngiyakhetha inkosi enkulu sihleni nyasiso lami. Lo khulumayo usenzo wamkapi ngaphansi kwenkosi yaButhelezi waPitangeni. Amen. Ngiqala ukufika phakathi kwalomuzi kwakuFebruary. Kwathi ngilele ngikhona phakathi kwalomuzi oyingcwele kuzosa kube yiSabatha. Ngibona abantu inqwaba lapha ngaphandle egedini lakhona la ekhaya umphefumulo ngamaqulu abantu. Sengiyahamba ngilokhu ngilandela laba bantu laba ngobuningi babo. Seqhamuka amakhehla engawazi athi hayi ndoda sisize sisenkingeni la. Awu cha bese ngibabuza manje akufuna nokudlulundela ungena ngenkani cha ngena ngenkani la. Bese ke ngibabuza ningabaphi mina bomkhulu. Bethi cha uyamazi umntwana ngathi ngakena singaba kubo. Awu ay ngathi ay angazi ukuthi ngizoyithini le lento. Cha bese mina ngizokuzama ukuthi ngikhulumane nabakhona. Cha bese ngixoxela omunye mama oMaZulu esonta naye eThempelini okane khona kaButhelezi okane oweyinyosi yenkosi kaButhelezi. Sengithi ke mina kuyi hayi mntwana lapha konke kade ngikubuza ukuthi usekhaya umphefumulo khona. Ayi konke ngiyibonile. Ngibone kanje masemchazela wayesethi hawu cha nalokho ngithi ngizohamba ngiyokwenza le ekhaya kithi hayi ngisafisa ngiye lapha ngokuthi khona kubonakala amakhosi kaButhelezi kanje. Hayi bese hamba umama ezohamba ngalolo suku lelo ngihlangane naye ngiye eThempelini. Hawu useyangibiza eseqoqile nje ethi hawu kana ngathi le ndawo injani le ngiyabuya. Ngithi mina mama kunjani uthi cha ngithele lebusuku ngoba ngilungisa nje ngilungiselela ukuya khona. Kwafika yena umntwana waphinda ngene kimi wathi hawu umntwana uyalapha kuyamuzi loya ngisize uphathe isibhuda umntwana magogo kulapha kuyamuzi wahamba engabhudile. Manje wase ethi wayesekhipha la ephethe ngathi isikhome siwufele emntwini wakhipha u10 wathi ngicela ufike umhlawulele ngaleyo mali leyo. Hayi ngizothi tjatshi ngidlule nje cha hayi bese ungathi kanti ukhuluma wena ndoda. Cha nami ke uthi kade ngikhona la bese ngibona umfula omkhulu khona la. Ngibona abantu sengikhona ekhaya ngibona abantu bame emfuleni bakhumula ngathi begqoke ingubo lezi ngoba sathi sasebenza lapha emseleni senza yonke imisebenzi eyenziwa khona la ekhaya. Hayi sengithi mangele ngibona abantu abaningi bengena emfuleni omkhulu bakhumula ingubo engathi bagqoke ingubo zasejele kodwa manje kanti ziyakhunyula lezi ngubo lezi sebefaka ingubo zamaphoyisa. Awukho usethi ilizwi ithi hayi uyabona labantu lapha yilabantu bengekathi usebenza yibo labantu abakhululile. Amen. Bese futhi ke umntwana lo ahamba axoxe
esebuya khona le ebuya la ekhaya emphefumulo ehamba nenkosazana yakhe lentethelelo ibuye-ke ixoxe hey khona into ngoba kade ngibusubuya khona nje lapha ekhaya emphefumulo uthi ngibone umama enkakho wamaNazaretha nami ngaqale lami iqulu nenkakho la elakhe iqulu uthi-ke seliyaphuma izwi ithi chabo uyabona ukuthi asebe ngamaNazaretha manje abanikatileyo ngoba kade niyosebenza laphayana ushembu kathethelele ungafaka into emhlophe amen uma-ke sengiqhubeka-ke ngase ngiwuthinta umndeni wakithi wamkaphi hhayi ngabatshela ngaba ngena umuzi nomuzi ngangena nje imizi yonke yakithi cha ngibatshela ukuthi cha kunokuthi ngiyafisa sihambe silaphana siyonikelela abakithi cha hayi kunzima kumndeni uyawazi umuntu uyakhuluma nje abantu bonke uyaphambana ekhanda noma wathi uyahlanya ngoba abantu inzima leka nawe nje uzuyikhona ubusufike lapho yiNazaretha cha ngabatshela ngisaqhubeka nje ngisabatshela hayi uthi sisahlela nje kukhona ababevuma bekhombisa ukuthanda ngaleyo langa unyazi lazobhabhathisa isilo uJune mangilele uqhamuke amakhehla angathi indawo le yiplaza athi cha siyambona nje nifuna ukusinikelela ngezimbuzi zonke thina singamakhosi uyayibona lezi imbuzi inkomo impindi lezi egume lapha siphe unyazi kufanele sinikelele ngazo siyayibona imbuzi ayi bese ngiphaphama sithi amaphupho nje lawo badlala kwakubukhosi ngithi phinde futhi kubuye lesibonakaliso sengathi ngiyababuzana ngithi namakhosi anjani ngoba nezangoma zithi sinamakhosi kade hey asize langoma thina sinamakhosi nje osayile hayi ngase ngixoxa-ke ukuxoxa into kanjena abantu abakholwa bathi nje uyasanana ekhanda ngoba mangithi ngiyabuzwa kwaba ngubukhosi ngithi kanti hayi fana hayi siyazi le nto thina hayi abantu bezesho ukuthi hayi ngiqhamisa into yakhe nje lona-ke nami asibazi asizwe nasemadala dudeni mkhokha wakho umkhosi wakwamgaba hayi bese ngoba-ke sesilungiselela ukuza lapha-ke umndeni womunye-ke sahlangana-ke bakhona nje apha sihlanganisa-ke bese ngibona ngelanga ngidonsa into inyoka enkulu ngidonsa le nyoka ngidonsa hayi kumuntu lo mdonsayo awu inyoka engaka iyakhuluma nayo inenkani futhi iwumuntu othi yakhuluma nje ngidonsa le nyoka ngidonsa kathi ngisendaweni ekuthiwa yinkantolo lele kodwa i-upstairs ngidonsa ngize ngifike nayo lapho phezulu bese-ke ukhuluma labo baphathi abaphethe la bathi uyambona lo muntu lo ngithi mina basho kanjani umuntu ngoba inyoka le bethi lo muntu lo ngoba umbona nje uyena muntu afana nokuthakatha kwamgaphi ngithi mina hawu uyabona-ke ngoba nizohamba niyonikela lekhala emphefumulo funeka ngikhiphe yakhe yedwa imbuzi ngathi-ke mina hayi cha ngiyezwa manje iba nzima indaba umuntu lokufika emndeni ifika ney'bonana kuze ngazathi usufuna manje khona okukhalayo cha hayi ngibatshele-ke ubaba esihamba naye nti hayi kunento kanje ukuthi hayi kulungile siyohamba siyokwenza nje konke namhlanje-ke uNkulunkulu usiphilele lo nhlanhla leyo sikhona lapha siphethe imbuzi eziwu-9 sizonikelela indeni yakithi ngiyacela ngishembe ukuthi ikwamukeleke lo mnikelo amen ngiyakhetha inkosi ekulethe emhleni wobhawe ucolo wasezazi eshonko sembawaphosa bantu benkosi ngonyaka ophelile ngisekhaya ngihamba ngiye ukuyogawela emahlasini ngithi ngaphandle ekhaya befika isithongwana bese ngibona umuzi lapha ngemuva emayini ngibona abantu abaningi bayasebenza bayakha khona uthi lo muntu okhulumayo hayi ngibona kakhulu lapha ngifaka amalungu amajiloko ukuze kwathiwa izindlu lapha ngemuva ngoba abantu abeza lapha ekhaya sebaningi kakhulu
indawo lala isasekho sebela ngaphandle manje bese uthi wasekuthela bese ngiza la mangifika la ayikona abafayile nje wona uphelile lafaka amajirokhi ngale mase ngiyalo nyanga beyasefaka amajirokhi nalezi sefakwe futhi nazo bese kugcwala ukuthi hawu lento eyisho lo mqoqi lapho ngaphesheya lapho ephakule imoto ngakho hayikhomba ukuthi kuwakhishethe enkulu laphana senombuzayo ukuthi hawu imoto zobaba ukuthi imoto zayo zabuza umshungu imoto zayo zaletha ngonje angake samphendula ngathi wona manje ngiyakho hawu uNkulunkulu okhomba le ndawo kuzokwenziwani la ngendlela masayingena lapho izolo ngifaka ukuthi bese ngivula inkonzo yomgidi ngidepinde ngiyaqala ukuhlala phansi vale inkonzo yomgidi bese sihlala phansi imaskala phansi bese ngibona nomnyango no wentasoti manje ngibona nomnyango wentasoti manje ngiyakura phakathi abantu abafika ngale ngakudlambe abethale nkinga manje ngiyabona phansi uNonesi ababili abasebenzayo bonesi bese benyura bonesi ababili hayi ngicabanga ukuthi mhlawumbe nginenkinga ngiphinda ngibheke phansi ngiphinda ngivusa amehlo hayi abonesi bakhula futhi bayakhuluma ngezwe emphakathini labo bonesi bangosista hayi ngicabanga besevala inkonzo ka-23 bese kuthiwa sezithandazo esikhukho senkosi bese ngigijima ukuthi ayovusa amakhosana mhlawumbe lento izosisuka emehlweni ami uma ngibuya lapho lawo basekhona basasebenza benza into evelele yenza laba bantu hayi vai umsebenzi kaNkulunkulu sande semadokotela uma ngibuya ngayizasaza kanga ukuthi ngasaza bese kuthi izolo ekuseni bese ngibona inkosi uthi ngonkosazana ngilele khona ngaphakathi abekali befulo luthatha isitulo somuntu ngamunye linikeze inkosi unyazi inkosi uyakuhlelo esihlalweni iyabaqhuma abantu bese baqhuma abantu lawo manje bayabaqhuma ibisi bakuthi inkosi yokubisibadela ngapha eduze kwabantu wonke umuntu emqhumayo imthathe ibisimbele eduze kwami ibisimgqokisa izingubo emhlophe lo muntu bese qhamuka insizwa embili ziyenza khona leka futhi zingabayigqoka abakhulu manje lezi insizwa inkosi uthi umlenze womunye umfaka iledi yabona inkosi uthi ngayibona abefuthi baqhamukaphi ledi kakhulu inkosi yathi lenoloni ngiqhamukaphi yathi ngiqhamukaphi uyangena ngaphoxa ekhaya uyangena ngaphoxa ekhaya phumani phuma abefuthi ababili beza ngaphandle yabona yadini inkosi umsebenzi indlela ibidinwe ngayo inkosi itshela ngaphandle ukuthi yesiqhubekele umsebenzi wayo inkosi lezi inkosi yayo hayi inkosi yayo ayikhulumi lutho ube ngenzayo impela nje iyathatha ichume ibuyisele eceleni ichume ibuyisele eceleni hayi ngase ngibodayo lo muzwa awona inkosi emveni lelo evele edlule ekunaleni kwami ngezi umuntu engimemeza ethi uAbraham avuka utumisa uNkulunkulu sezikhathi utumisa uNkulunkulu ngamzika ungabaziyo uAbraham waphinda wenza wesibili umuntu wathi Abraham avuka utumisa uNkulunkulu sezikhathi utumisa uNkulunkulu hayi ngamzika ungabaziyo uAbraham wayesebenza wona waseyavuka ngesikhathi mangivuka wayesethi hey Abraham no Abraham wambona uNkulunkulu ewumfana onganawe kodwa wami isikhathi eside uNkulunkulu angambona Abraham kodwa ekhuluma naye zonke izinsuku wathi seyindoda esawumbona usemqilolo wakhula ekhoneni lakhona ngasekamlamakhosi wasekhona ubaba umshumayelene ngalapho wayesethi waqala ukubona esenganawo kodwa wambiza awuzosho umbani bomlele mina wathi waqala ukubona esengana eshushumayelene ukuthi abantu zonke izinsuku kuhlale ekhuluma noNkulunkulu ngazo sakungakhuluma amazwi kamshumayelene esifika sinuza ikamleni siplastela nezizwe siplastela nazo uthi umshumayelene hey madoda naze nawenza umsebenzi omuhle kwakusuku esithupha nezolo naze nawenza umsebenzi omuhle kade ngisalalele lo muntu ngase ngicabanga lokhu kwakho umshumayelene
ngasasa lesawulifana la sathi masifona abantu ushwele ngasasa ungathi mekhali alukholwa manje sonke lesikhathi bengiyesamsimbuzo bawekheli sibisenza kahle kanti asenzi kahle fanele kusele umfuno sazowakiwa ngakho ngalamazi afana nalokho unenjoleka lento kuye nomuntu ukuthi uAbraham eqala uNkulunkulu uNkulunkulu wayesenga ungakanani umshwanele namhlanje amen yomshwanele ngaka nje sengicela bazengcela wona lo nyaka sibuya kuJulayi senza umthandazo womvuelseni ngo4 manje qede umthandazo sengiyaphuma manje ngithi phakathi komnyango sokukhuluma insizwa eduze lapha phezulu into enziwa nje manje wenza umthandazo womvuelseni ubuqeqi ngithi lenkomo station into enziwa ngenile mina wena ngicela umthandazo ngazobheka ukuthi ubuqeqi kodwa ngithola ubuqeqi ngithi lenkomo station ngizoyenza imishana abese ngibuza ukuthi aliqedele phakathi lendawo yalensizwa khona sizoyizwa kahle bese into mina ngenile la wena uNkulunkulu yakho baba wole intenzo ngenile la wena ungakavuki ngafika kulungisela wathandaza wafika kuvusa ngakunika amandla ukuthi uvuke uthe uma usuvukile usuthanda ngase ngiyaphuma ngayokulalela ukuthi ubuthini kodwa ngithe sengibuya ngakuthola emhleni bukuqiphi ngani lenkomo station wayesethi kubabe ngoba lo tshintshi umhlaba novale emzini wasebuhleni usho lensizwa yayisitshela insizwa yini khona-ke ethempelini lapho sabatha khona ezazi yenkoqiphi ngizama ukuthi nami ngiyilekelele lensizwa ngiyilekelele nawo kungilekelela endlini bese ngithi ngaye ethempelini police station unakhona ethempelini siye silinde kuvula amasango thina manje semvuliwe emasangweni bese siyangena siyamlungisela konke ukuthi umuntu ngamunye ohlala uzohlala uthi wena mase phuma inkonzo semhle ngaphandle sesingena sesathola ukuthi ukuqiphi usukuqiphi sokuqiphi ngine station ngene winqamola bese intenzizwa yini beka ngathi ukuqiphi ngakade ukuqethawuleni ithi lenzizwa yena uyabona wathi ukuqethawuleni lesto ilisiphetho kwathi ukuqekuzo awunotwandawo mangathi uguqele isithethe ngoqobo ngoba thina siye sibele sibhale lapho kathi uguqele khona sibanike imali mase sihamba siyakubaba ukusho ukuthi baba na abantu kade beguqele bavusileyo sibanike into asikutholi ukuthi uguqiphi ngakho nje uguqele nje asibhalanga ndawo asiwazi ukubhala ngoba sitholanga lapho uguqele khona ngiyabonga abantu basesulini osibusisa ebankulunkulu kwala amazibulo ey'ntabeni zasemandeni emacambeni ngaphansi kwenkosi uMathaba umncamo ungwaqo umayephi amen cha bantwana benkosi kufishane kakhulu kuthe ngiyimini ngilele ebusuku ngayibona ngisebuhleni mangiyehla ebuhleni ngizodlula ngase-ofisi lapho khona amathikithi okubhabhadiswa uma ngehla lapho kuqhamuka uNhlanzi sesibheke ngababamkhulu la ufuna ukhothame khona uthi uNhlanzi kimi hlasuthi uyani uyaphila ngithi ngiyaphila usethi-ke uyawudlala kuWhatsApp ngithi mina ngudlala uthi awudlala kuFacebook ngithi mina ngudlala uthi awudlala kuTikTok ngithi angudlali uthi awudlala ku-Instagram ngithi mina angudlali konke lokho okudlalwayo usethi abuka bamkhulu la ufone khona mesethi hayi inkosi kubusise sase siyahamba ngavuka zahamba insuku uthe insukwini ngaphinde ngabona ekaleni kwami ngiguqile endaweni engingayazi kodwa eyuguqe yuthafa le ndawo uma ngiguqile kunabantu abakhona la abahamba endulo kodwa labantu sebewuthuli bawumhlabathi abanye bawumoya njengomoya usuke ubona uphephula iy'ntuli banjalo abanye bakhuluma ngezwi khona unyazi la liyabahebeza labantu lithi hayi ningezi kabantwana nizobaphazamisa ngoba nina senimoya engalungile ngamadimoni bathi labantu ukhuluma kahle impela uNkulunkulu nathi lezi ngane lezi sizosondela kuzona ngoba nazo idlala uFacebook noWhatsApp noTikTok yinto amadimoni leyo thina usixosha kanjani zibe lezi ngane ingena nalento ekhala emphefumulo emzini wakho
laselithi izwi-ke hamba uyekhala imphefumulo utshele onke amaNazaretha ukuthi awaphume ko-TikTok nako-Facebook ngoba unazi liyaphazamiseka emhlabeni. Lithela abantu selizobadedela bezele bona. Nkosi busiseni kuzulu shemba ngekuhlakana. Ngiyathola uNkulunkulu yazi ezimiphi isibindi ngiqeqhuvala ngibangize ngishawavala kakhulu. Ola manje bengafuni ukukhuluma embhobheni. Kodwa sengigule kakhulu. Ngeke ngiphume enkundleni ekuseni ngiyagula. Ngoba la ngisaba ukuyobahlambulula. Ngiyacela ukuthi bangithethelele. Nami ngasaba njalo ngembhobheni. Nginompumelelo kaMgobhozi. Ngiseyintabeni zasemthandeni enkosini yaGumede ebandleni. Ngokuhlala labasi enkosini yamaqadi. MaNazaretha ngiyahlambulula umntaka anti. Ngekuthi wahamba emhlabeni wangathela kwaZulu kubo. Kanti yena bahlala kangathela kwaZulu ngoba unina ngazangashado ufuna ngathela kaMgobhozi. Manje indlela kaZulu yangixosha. Futhi ngiyagaguqa ngolesibili ubaba uMshumayeli Majira. Wayethe angihambe ngiye kuMshumayeli Majira ngomcela ukuthi enze njani ukuze athole ingane efanele. Ngangasithola isikhathi uMshumayeli Majira ngesonto akuzange kube nembuzo ngoba aphela ngasikhathi kwangena uNkulunkulu wasekuphameni yazi lezulu. Ngaguqa ngolesibili ngaba sethi uMshumayeli Majira hamba umnikelele ucela unyazi lezulu ukuthi limthathe limuse ekhaya lemphefumulo limkhiphe lapha kwaZulu. Ngihambile nganikela yabuya impendulo ufikile wakhuluma emva komthandazo wasizwe lesithathu ngifika ngiphuma la ekhaya lemphefumulo ngiphuma la esikhumbuzweni. Wathunyazwe lezulu limthathile lamlanda kwaZulu usekhaya lemphefumulo ayibonge inkosi. Ngaphinde futhi kunomntwana lo ozalwa udadewabo kamama. Shudo mntwana ukhalile ukuthi wafele endlini yangasese bamgwaza ngomkhonto bamfaka etoilet bahamba wafela kule toilet. Wangicela wathi ngicela mntaka sisi wami ukuthi uthandaze ngoba wena uthandaze ushembe wawuzwa uhlale umhlabelesa u-114 nangaphela sasiguqele noma sithandaze umthandazo waseselanayo. Ngase ngiqeda ngase ngiyathandaza ibuyile impendulo uthi unyazi lezulu imkhipha umkhonto labamgwaze ngayo amkhipha kwendlini yangasese limfake ekhaya lemphefumulo. Iphinde MaNazaretha ufike omunye umntwana ngoba uyafika emnteni ekhuluma kakhulu yabomali bakhanyile. Ubuhlungu yabomali bakhanyile iyangicindezela iyangigulisa manje ngiyagula iyangigulisa nangizokhuluma mina ekhaya uma ngiqeda ukuthandaza iyangigulisa ingqondo yakithi ngoba iyakhuluma leyo mali umntwana ingigulisa. Lo mntwana ungigulise kakhulu uthi ngiyacela sisi wami ngabulawa abantu wayeganga-ke lo mntwana ukushila iqiniso eganga ehlupha wentolo ehluphayo nje wangathi mamkhuza angangilaleli. Uthi ngabulawa abantu ngiyacela mntakama ungisize wazaphuma lo ma wathi mamkhulu ngicela ungilalisise ngicela ungisize sisi wami ungiyela ekhaya lemphefumulo uthi unyazi lezulu lingisize. Lezi zikhala babengigwasa ngazo babezwala kumina ngizengakhala kahle nginyongeza babezwala kumina bangigwasa ngayo yonke ikhala bengigulana ngoba ngangesinto engasile. Ngike ngicela into ethele sisi wami wawudayisa wena ngatshontsha imali yakho ngathi wawuthi yokhuluma ekhaya bangivuna wathi konke lokho nje abazi uma wami awazanga angifundise wayengivuna ngoba ngahamba ngayishele bangivuna ngampela. Wathi ngiyacela ukuthi abazali bangayivuni iy'ngane zabo uma kuyinto enjalo kube yinto enjalo. Uthi futhi into ebuhlungu sisi wami ngicela ungisize imbuzi abangeza ngayo abangani bami ngoba ngapha ngesikhathi bahambe beyithenga leyo mbuzi engahlambuka hhambe babe beyishothile ngoba ngamasela bangeza ngayo ngaphandle imangalele usisi wami ngicela uhambe uyocela into ethile le mbuzi nayo imangalele ukuthi yahlabela into engekho ngoba phela futhi yayitshontsha. Uthi ungisize mntakama ungisize ungihambele ungicelele uNkulunkulu wasephameni yazezulu kwamina ngase ngikhuluma yiNazaretha uqinisileko wayeseshilo ekubuzaneni yami wathi usekhuluma yiNazaretha wathi kodwa abangani wathi inkinga abangani babi bahamba bathi asambeni kanti ngaloo langa ngafela enkundleni
basinda bonke bafana ngeke wathi asifola lesikayi esidamdalama wathi lesikayi sizinamandla ngisachicha wathi igazi namandla ndoda ngicela ungisize unginikele ekhaya emphefumulo ngiyenzekele igazi ngoba manje ngiyoba seleyikhali zonke egcwele umzimba wonke bese phinde ukhuluma omunye umntwana futhi ozalwe usisi wami lo mntwana ozalwe usisi wami ekhuluma lesiswana ngimhlambukela wegqoka amabhluku ingane usashona athi ngihlambukela lezithuphini wababomalume bonke lapha uthi ngafa nami naye wayengangile futhi wayeyisela wabulawa abantu bambulala emzini wabantu ngaphuma 14 afunda manje besenzo yethempeli ngeke kufana ingane yakazala sisakhe yapula ngaphuma ngizawunaza mangafika nangabe yapula ibulawa nje ayikho isikhala ngashawanga ngazo waphuka yonke into iphelele uthi lengahamba ezikhali nje kimi bangwaza ngabezwala kimi egazini maNazaretha kwazima bengikhala ungakwenze ngathi mazala sesiyabile ngathi usufumana uhloko usezikhali ngiyacela lesiswami ingalasisi ngiyacela emama wami uhambe uye ngekhaya unomnikele ushebe unyazi lezulu ngoba uNkulunkulu angikhiphe lezikhali abalengikwaza ngazo ngize ngikwazi ukuthi nami ngiphumule angisekhaya emphefumulo la ingene yami engilanda khona maNazaretha bese ngiyacela-ke ngicela ukhokho wami maNazaretha owama kayisibongo sakithi kamgogozi wesishagalombili oyahamba noshaka maNazaretha izinto ey'mile ukhokho wami inkinga yakhe ukuthi iy'nkomo eziningi iy'nkomo zakhe ziyisihlanu wathibonela iy'nkomo eziyisihlanu ngoba wenza izinto ezimbi wasekutheni uthi inkomo oqala ukugeza yena esibili ukugeza labantu ababulala esithathu ilezingane ababedlala ngazo lezinto ezibayiqinisa bafuna ukuthi baqine emabuthweni lezingane zibavimbile manje ukuthi lezingane zibayihlukene amantombazane abafana yiphi ifuna inkomo yazo amantombazane ezabafana efuna inkomo yazo phinde kube yesihlanu yiy'lwane lababenza ngayo beqhuma yonke into esiphela bayiqinisa emabuthweni ngoba bethunjiwe babelozane esibuthweni lashaka manje umile manje izinkomo ezisihlanu bamshula nje wathi azalele manje sizini inkomo ezisihlanu bayisawuzosinika uzosinika manje usalinde unyazi lezulu ngoba ngenzeka ikali ukuthi ikali ukuthi azalinde unyazi lezulu bakwenzani ukuthi ngoba sebingezele izinkomo ababeganga ngazo lezi abayebutha bethatha ngenkani ngoba bengamabutho ushebo semgezele ukuthi zizafika ney'ngane zakhe manje okunye yonke into akwazi ukuthi singaqala okunye sabe sifuna iy'mbuzi usifuna siqale ngazi kephi ezinkomo zezihlanu lezi nkomo fike zize kanyikanye ngoba bangalokethe yakhe laba bantu bavimba bathi ngeke wena ukuthi ungagezwa thina singagezile manje maNazaretha ngizocela unyazi lezulu ngoba manje ngiphatha kumile wonke inhlupheko iningi manje acela unkulunkulu Nkosi Busisi Mamngadi wakacele ngisuka endaweni yakanyuzwa shuthi la ngize ngephupho lo mfana wami owayibulala ngo-2018 ngolosihlanu usuku ngamphupha efika kumina ngihleli phansi ocansini wahlala la phambi kwami wangifulathela wakhala mangimbuza ukuthi ukhalelani wathi mangiboshiwe la ngiboshwe khona bayakhululwa abanye mina angikhululwa ngoba akekho wasekhaya ofikayo manje bazalwane ngaba nalowo nkinga-ke yokuthi angazi ukuthi bekhuluma ngokukhululwa ukhululwa kanjani mangimbuza ukuthi uboshelweni uthi ngibulela umuntu manje la ngikhona banginika insuku ey'mbili uLwesihlanu nomgqibelo ukuthi ngikhululeke ngize ngizombheka ngimtshela ukuthi ozani nizongikhulula ingakho-ke bazalwane bathi uzomkhululaphi uzobakhululaphi noma engachazanga ukuthi ngizomkhululaphi ngibe sengixoxela omunye umama okhonza khona kule nkonzo wathi ake ngize mhlambe ngizothola incazelo ukuthi yini efanele ngenze ukuze ngikwazi ukuthi ngimkhulule ngoba washona ngokuyihenga kanti ngomunye owashona ngokubulawa ugesi ngiyabonga Ngikhoba Gumede ngisuka eRichards Bay endaweni yenkosi yakwaKhosa Mancwele njengoba ngilapha ngithunyiwe Mancwele niyazi ukuthi ingane ziyasihlamuka
umfana wokugcina uyaphuza uyabhema kodwa ngaze ngambona kodwa ngiyibone ngesenzo bangcwele ensukwini wafika kimi sengilele mina ke nomthetho ukuthi nje sengilela ngifuna umuntu engqongqozela yizo umuntu engqongqoze windini ngithi yini B yini kwenze njani ethi ma ngicela uvule ngithi ngakutshela ngathi mase ngilela ungangqongqozi hambe yolala evele ethi ma ngicela uvule ngivule ethi mama yeye ngisho ukuthi ngiphuma ke bo11 nethi yeye ngisho mama singiphuma kephi kodwa la ngiphuma khona ngithi ngihlezi namangani bami sithi siyajabula kwavele kwafika umuntu engingambonanga ubuso kodwa egqoke umjivo omhlophe wathi jabulani uthi ngavele ngathi mkhulu uthi wathi yini wenza la uthi ngavele ngathula ngiyaphuza uthi wathi awuphuzi ngokuphuza into ezokusiza hamtshela uma wakho ekhaya emphefumulo lapho uzongikhulula khona ngoba ubaba wenu lokhu wafa yikho nje ninje anikeziwa nenziwe lutho efike ngivuse ngivuke ilalele lenkulumo ngithi mntanami kokuyabona hayi uthi ukulinyanga ephinde futhi eshintshisabele ehambe labanye ethi ngizona futhi la ngiyanoka ngithi B ayithandi lento yakhe ethi ma ngiyacela ngivule ethi mama namhlanje futhi ufikile kwenye indawo lo baba ithi mina wathini uthi wathi namanje usuyile nekhaya lomphakathi useyini makho khaya lomphefumulo uthi ngithi cha ethi wamtshele ethi yebo ethi kungani pho ingayi ethi la uma imali uvele ethi akanayo wathi nansi namba ufuna nezela uma wakho kodwa lapho lokhulwa khona ngoba baba wena lokwenza ube nje ngoba wena kwashiyule inyanga ezu9 makho futhi emxoshile kodwa nayi namba ufuna nezela makho usengifonele wathi uyefika nale number mangcela kusebusuku airtime nayo futhi uMTN kwathi kuseseni ngawufuna airtime ngathi ngiyamzama lo muntu ngithi ngiyamfonela inamba yangangena ngabe sengiyazama ngiyafona iyaringa kodwa hayibambi ngathi ngisuka lapho ngathi sengixoxela abafowabo ngathi inamba enginika uBhiyo ethinika umuntu ethaveni ayingeni wavela ukuthi umfana wami lo phakathi mama belesiyona inamba yomuntu leya bekuyinamba yonyazi wezulu ngoba sihambe ekhaya emphefumulo kushuthi ilapha esofe esikhulwe khona ngoba ileminyaka ewu25 indoda yantshinga isiyaze yashona futhi umuzi mangcele awakheki njengoba ngilapha nje nginethemba elikhulu ukuthi ngoba ushembezile ukuthi ngifike ngifikile ekhaya emphefumulo nginethemba ukuthi shembe ngicela ungakhise lo muzi nasekhaya sengihlele ngiyabona sengisicefe nyaka 25 ngihleze egcekeni ngihlala ekamerweni kodwa manje amandla ukuthi wakheke ikhaya awenzeki umntana lo oba othokozayo ushala amateksi uma bakhona umuntu nje uthi bangcela uzosinikeza indawo sesiqede itoha ngithi unyazi wezulu nokufika kwami la ekhaya lomphefumulo uze bathi ngazama mama ungatatazeli ukubuya ungatatazeli uzishembe siphendule usebenze mama usebenze njengoba usenza kuJuly bangcele bengisebenza ema-toilet inyanga yonke ngisho kuye emgidini ngithi ngifike bengigeza ngishona ema-toilet ngisho nje emgidini ngithi ngifike bengigeza ngishona ema-toilet ngoba ngiyibuza ngithi shembe kanti lami iqala ngikhululwa ngani sidiscuss indoda yashona angitholanga lutho umamdala kanginikanga lutho namanje noma into sishonile la ekhaya emphefumulo ngifiswe ingane babethanda ufike nini ngolesihlanu Amen. Bangcwele ngicela ukuthi ushembe uma senithandaza ushembe ngise ngikhulume konke lapha engiboshe. Ngosibusise ma. Amen. Ngudumsile ngisuka endaweni zakwambonambi ngaphansi kwenkosi Mbuyazi. Ngithunywa basekhaya komama ngizalelwe ekhaya komama komalume ngithunywa ukhokho uDlozi. Oyinkosi yasetshaleni. Ngisuka ngoba uShumayeli methe bayasuka eGathini mawusukuma bahlambulula. Ekuseni ngisabile ukukhuluma bangithumile ekhaya baya ngisukela ukuthi iGathini yazingale ngoSeptember ngonyaka odlule bengithuma ekhaya phefumulo soyigeza ukhokho ukuthi wayinkosi phethe isizwe ngokunqola ngachaza lokho angazi ngisawuza ukuqala phansi. Wacela ukuthi simenze sizomhlawula sizomlethela inkomo eyiduna ngeqala ehambe lenzile ephethe ubukhosi wayenkosi setshaleni nkosi oqala setshaleni umkhulu kamama ukhokho wethu
wayephethe isizwe ngokunqola enamakhathakhatha ezizinto ezingalungile wanqola wasesesisilethela inkomo ngoMashi wolanyaka yalethwa inkomo futhi sesilethe inkomo yiduna sayihambisa ehleni wabuya esemuhle ngambona esemuhle sambancane ngiphekezele ekhakhoma ngoba benqaba abantu kungilekelele ukuthi ngiyekhakhoma ngoba wahamba nami ngishiye endleleni emva kwalapho futhi kwasevela inkomo eziwu-4 ngayibona zisesangweni wayibeke esangweni ngase ngiyayibona inkomo ezokuthi kufanele ngiqhubeke simthetheni ngoba wathi amacala akhe makhulu akuze ukwazi ukuqala kube zimbuzi kwaba zinkomo eziwu-4 zabe lezi inkomo eziwu-4 wathi phathaphatha banginikeza amandla ngayithenga lezi zinkomo eziwu-4 wathi kufanele ngizomthathela icala lokuthi kugezwe induku kugezwe isihlalo kugezwe ney'nduna namabutho isihlalo esihlezi usona singcolile ukuze inkosi ehlala ngemuva wakho sibe sesikini kugezwe iy'nduna namabutho kugeza isizwe futhi bese nalaba abantu ababulala-ke nabo bese bethethelwa icala elihleli futhi esengithenga inkomo eziwu-4 ngiyaphambanisa ukhokhokazi nayo uhambe necala kufanele nayo ufuna ukuthi sisi ngimbone eboshiwe nomkhwenyane wakhe kwathiwa kufanele kube yithini kwathiwa eswazini kufanele kube yithini esimenzela lezi zinto ngampela uNkulunkulu angiphambanele samsa uyithenga leyo nkomo ayifunayo kanti lezi nkomo eziwu-4 sibale ukuthi yena uzothethelwa leli icala kanti sibala lo kufanele simenzele yedwa eceleni leyo nkomo sathi siza la yasale yalokhuze yaphangalala wathi yena ephangalise ngamabongo bathi nasihlanganisile engahlangani inkomo yakhe kodwa uNkulunkulu asiphambanele kwathi sengilahle ithemba ngoJuni kanti size la June 28 kuzoba uJulayi silethele izinkomo eziwu-4 ney'mbuzi ey'ntathu ngoba befuna imbuzi yesilisa eyodwa ngeyesifazane eyimbili kwahamba nalezi nkomo ngilahlekelwe ithemba ukuthi lento engiyenza ngathi ayikho nomndeni uyangikhahlela ukuthi mina kufanele ngenze lezi zinto anginawo amandla ngisebenzi kodwa bayazenzela baqethi ngibenzele wathi mina ngenza izinto kanjani ngoba ngishadile kufanele mina ngenze lezi zinto lezi ngithi uyayibona mase sihambe lezi nkomo sihambisa lezi nkomo ngingabi nelithemba kwathi ngoJulayi kwathiwa uyiJulayi kufanele uhlanganisele inkomo lefili kufanele sifunele inkomo nalezi mbuzi ezinye ey'ntathu futhi zikakhokho ukuthi ezokhuthela icala kuthe ngilele bangcwele ithemba sengingasenalo ukuthi lento esiyenzile ngabona sihlele emasangweni njengoba suke sihambe siyifuye ebuhleni sihlele emasangweni ngaphandle ngoba singene ey'bayeni ngabona i-truck ingudla ilayishe inqwaba yey'nkomo zona lezi seyigcwele ngathi zithengisa iziyatsheke i-truck kababa ziphuma sihleli ngaphandle laselithi izwi lezinkomo laselithi zibheke khona le ebukhosini etshaneni kunezwe lingitshela zibhekele ziyale ebukhosini laselithi izwi lashesha nje zilathi umnikelo wakho ukuthatha amaqala ebuhleni ngakho seningangazi ngathi ngithaphile umnikelo ade ngolunga umkhokheli kodwa singathi khona into engikubuzayo ukuthi ilezi nkomo lezi njengoba ligcwele ishop bese ihamba ziyale inkosi ihambisa le etshaneni kuyothathwa lamaqala lawo kwasemthemba walokho-ke saphuthuka ngahlala ngangezi mhlawumbe ngafuna lezi mbuzi kwaze kwavala umhlangano bafuthi bangikhombisa ngayithola lezi nkomo le nkomo leyo yodwa nalezi mbuzi ey'ntathu futhi abayifuna ukuzothathela icala mhla 17 le nyanga kuyo le nyanga le edlule Agasti besa ngabe ngisakwazi ngabe sengiyabambeka isimo esithile sisemndenini la ngana khona kodwa ngasengihlanganisile ngasengicela indodakazi wami ngoba umndeni uyakhaza kodwa kwathiwa kuzohamba yena ngaphandle wayiletha lokuzokwamukela kwathe emini ngabona emini ngalisabatha kuzothathwa lecala lakho ngabona ukhokhokazi ngabona leli lumba bezokhishwa ukuthi wadla iy'nsuku zikamnakwabo ngokuthi yena indoda yayingasayi kamnakwabo yena indoda sihlele kuyena ngoba yena wayenomamlambo le nyoka esifakele thina isichithe emadodeni ngayibona leyo nyoka bangcwele emini ngisele mina bele ngayibona lezi nyoka ibhinqilika zithi kanti seziyakhishwa ngalo mnikelo ofikelele ngabona inyoka zebhinqilika kanti seziyakhishwa emva kwalapho ngiphinde ngababona-ke ngibonile ensukwini le amajazi lawa izingwe ingubo ey'bomvu zokunkomo zingaphandle sebengene ngaphansi sebekhunyuliswe zonke izinto lezi beklingi kwathiwa lezi zinto lezi azingeni la ngaphakathi bona sebela ngaphakathi ngingale ngaphandle kanti vele bangikhulisa-ke mina lezi zokunkomo ngahamba bathi nje ngikhiphela egcekeni ngiyokulahla ngahamba bancele ngakulayisha ebhaleni bancele ngathithetheka nakho ngayokulahla bathi sesihleli-ke lekhathi sesikini sesihlambulukile ukuthi emzungwini bancele
bayavela bangcwele bayavela kuyakhanya bayasuka ingathi negathi kuyakhanya bayavela ukuthi into yakushe uyabenzela bangcwele ngibonile ngumsobuluko kwavela sibona ukuthi la lokho bethi ngize ekhala emphefumulo shuthi baqeda unyaka ngoba uqale ngo-28 futhi manje lo kaSeptember bangilethile ke bathi ngize la ekhala emphefumulo bathi ngitshela omunye umama ofike sibonakaliso wathiwa lokhu kuthiwa ngihamba ngiyofembe Mozambique afembe ngathi manje ufemba yini wathi Mozambique ngathi mina kuthiwa ngisahamba inyanga namhlanje ngisebenza ngokwamafemba seyisebenzileyo athi ngathi cha ngampela unyaka inkosi unyaka lwezulu lafika lwazongenzela ifemba lwafike lwangenzela ifemba ngobaba wami ongizalayo nalo ngangizala ngizongihlukanisela kwathiwa ngomsobuluko ngafela khona ngomsobuluko lathi tshela uMabanza lo ukuthi unyazi luNkulunkulu lukufembele njengoba kuthiwa singayihambi inyanga nabathandazi unyazi luyinyanga yona luyakwazi ngayikho into elingakwazi ukuyenza lento esiyiphumela thina siyoyenza la emzini yabantu unyazi liyakwazi ukuyenza lwangifembele amen Nkosi uyende kusemaphela uJulayi uma kumele ngahola imali eshodayo ngase ngibuza ukuthi kanti ngabe konakelephi ngabe ngolephi kwase kwathi ekulaleni kwami ngabona abantwana kodwa bedla nezinja ngase ngithatha isintsha ukuthi abakwazi abantwana ukuthi bedle nezinja bakhala abantwana ngasho nalapha esibonakalisweni ngathi hey ngaze ngayisithe enganeni saphinde sabuya futhi isibonakaliso ngabo lokho suku lonke ngabona abantwana bedla futhi lapho wakhala omunye wathi hawu kungcono kube uthengele noma ikhabishi besodla sonke senele ngathi sengilungiselela ukuthi ngithenge isimayo ngibalethele lapha ekhaya lemphefumulo ngase ngabona kuyishelfu amadrowu kushamuya kakhulu lawo maphepha ngezwa izwi lathi hayi abantwana abaphuphumayo musani ukuza ngwelaka ngase ngibona emnyango kungena amakhehla mengena lathi lezwi abantwana abaphuphumayo laba ngathi mina hawu abantwana abaphuphumayo kanjani ngoba labantu bangamakhehla wathi sebedala abaphuphuma sebaze bangamakhehla manje ngathi sengibalethele isimayo ngifika lapha ekhaya izolo kwathi emthandazweni wesandela sesabatha kuvele kwathi filifili sikhuleka khona lapha ngathi uma ngibuka lapha sesanganangena khona intasuthi ngathi ngibona abafana abancane abangena bevunule inkosi busiselekuzwila igama ndinguNongomiselo Ngokugcina lowo ndiganele kwaNxasana phansi kwayo inkosi yakwaNxasana ndiza ukuzogezela imindeni yasekhaya kwaNtibane kwaManothi ngibe nesibonakaliso kumaviki ambalwa edlule lapho engibona ngisehlathini kodwa leli hlathi lelinzulu lingoyikeki kunamanzi akhona ngasekunene mase ngifika la ngifike ngabona ukuthi ile ndaba endiyibona esibonakalisweni lena lapho bekunemindeni eminingi ndicashile ngapha ngemva kwesihlahla kwabe kuza ubhuti wami ngasemva naye wafika wacasha emveni kwami omdala kunathi lapho bengibona kwayekubizwa amagama emindeni kwabizwa kwathiwa bakaManothi babizwa kwakathathu kwabe sekuqhamuka mina ngaphambili kwalandela udadewethu ozemveni kwami nozemveni kwakhe nomnye ongowesine kodwa sibathathu singamantombazane ekhaya nasendizibuza ukuthi uvelaphi lo wesine nasiphanda kuma uthi sikhona isiso esiphakathi kwabo esaphuphumayo kwakusiqoshokona ukuthi kwakusekuvela yena sasesifika kule ndawo ndibona ndikomunye umzimba njengoba ndikhokhile ngoba ndicashile mina ngemva kwesihlahla sahamba khokhe mina phambili nasifika safike sahlaliswa phambi kwamakhehla nogogo bebadala baningi kule ndawo kwabe kwavela ilizwi elithi uzokhuluma wena phayana kusho kimi ngothuke lapho maNazaretha mandifika la izolo sifike phezulu ngolesihlanu esibonakalisweni emveni komthandazo ko-12 masiphuma la ethempelini ndibona ngathi kukhona indawo engurawundi eyokhiweyo lama usiya ngakwela cala lomama le ndawo engurawundi yokhona yaplaselwa ingathi yindlu engurawundi kodwa istrongo kakhulu mandifike sayidonsa lapha lendlu ufuna uba masiyidilize obekhona nabanye abantu abandonsisayo yasidilika mayidilika kwasekuvela ngathi kunehole enkulu unomgodi omkhulu laphakathi kuneyinto ezinyakazayo phakathi angazi ngabantu noma ngabe ziyinyoka ngizama ukuthi uma ngabe ukuthi umndeni wasekhaya lo bhajiwe ngale ndlela obe uzama ukuphuma namhlanje ngongena kwethu la ushembe makabe awukhipha maNazaretha Ngosibusise manje Nkosi ukhosa endaweni zaseshoko sithunywe umkhulu Phamisizi khoza
Sithunyelwa abadala esingabazi nathi abafika kuthina bathi asibanjele umnikelo wembuzi embili ekhaya imphefumulo ngezimo abahlezi ngaphansi kwazo baqhamuke bathi thina nibona nisosizi nongaka nje lapha ungaphi ningasebenzi nabatohozayo kulahleka imali funeke nazi ukuthi ithina esenza lokho uma ngase nihambe nosilekelele ekhaya lemphefumulo nihambise imbuzi embili nobona konkakaya wonke ubumnyama engaphansi kwakho sase sihlanganisa-ke somndeni kwalula nje nazi imbuzi embili sike nazo-ke ekuwona mnikelo benesicele wona sethemba-ke ukuthi unyaka ezulu losiqokhela bonke ngobuningi kwabo lapha ababoshwe khona sodakela abacule kulona inkosi buselizwe lami. Siyabonga kuMvelinqange uyazi lwezulu esakhele inkundla emhlabeni yokuzothetha amacala ngoba umthetho uyasho ukuthi akubikho ukuthethela abantu abachitha igazi. Incwadi yamaHebheru 9:19 uma bashesha abashumani bezothi abangifundele ngaleyo ncwadi 9:19 amaHebheru usheba akhuluma ngayo bese ngicela ukugcina futhi incwadi kaJohane 5:25 ngamsela umbhobho kwashumayeli baphangisa abashumayeli babashumayeli phela bamisele wona lo msebenzi uhlabela ivesi belinye lokucela uNkulunkulu ukuthi angiphe elakhe izwi ngilandele izinto ezikhulunywa abantwana bakhe kubeka fishane hlabelelo 155 kubantu bonke wathabatha igazi ley'nkonyane lezimbuzi nazi iy'nkonyane ley'mbuzi nazi icela lapha esibayeni kanye namanzi abusisiwe nanka lapha phambi kwekhala emphefumulo abantu bazobathatha noboya obomvu inyongo nehisophu umswane bafafaza incwadi nabantu bonke incwadi okhokho bethu sifunda ngabo ukuthi usizi loluphethe olokhokho bethu ababethakathi ingakho losizi kanje bayincwadi sifunda ngabo ukuthi abadlulile ethuneni babhajiwe wafafaza uthente wafafaza incwadi wayesethi leli igazi isivumelwano uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha wakhipha inkomo nembuzi ezulwini ayethi emhlabeni izowuthilela amacala adalwe okhokho bethu ngoba uNkulunkulu akasidelanga isizwe esibishoyo ukuthi sone ingakho kwakuthiwa abamoni ngalutho uMvelinqange kwasekuthiwa abangoni babengamoni ngalutho uMvelinqange kwasekuthiwa abangoni uthe masekudilika le ndoda eyahlubuka ezulwini embi yafunga yaqanganisa uNkulunkulu yathi yothi ufundisa ukulunga emhlabeni fundisa ububi yehla thiqithi yafika emhlabeni mayifika emhlabeni yafika abantu belungile yabafundisa ububi ukuthi yabaqala bafundisa umhobholo ukuthi umzonde unene umzondele ukuthi uney'nkomo eziwu-21 zakho ziwu-20 mzondele lo umbulala umhobholo lo mayemzonda leyo ukuthi akambulale akakwazi ukumbulala ngoba akambulala obala ngoba unomhobholo
awela joba emajiye afike emajiye afike amnikeza ikhuba lozimqumbe phansi wangena le ndoda yazimelela yanaba manje kule ndoda lethakathayo usho njalo uNkulunkulu uthi leli ikazi lesivumelwano wakhipha inkomo nembuzi ukuthi abantu njengoba kade benza le mikhuba mase befika badlule ethuneni baye ezulu lomndeni izulu lomndeni phethwe ushembe unyazi amen izulu lomndeni alithi izulu lomndeni elingekho likhona ngoba abantu babelungile endulo ngaphambi kokuthi iqede uNkulunkulu ukudaba izulu lomhlaba isikhathi leqede ukudaba izulu lomhlaba wababumba abantu bazobusa umhlaba wonke wayesebaphulunga abalunga baqala ukubonakala ngesikhathi kuphunyuka leyo ndoda ishawa iqathaka ize emhlabeni yafika philisa umhlaba lendodeni kade igagula indunabo wathi Lucifer uthi Lucifer manje wayelusa ifa lasezulwini ilanga nenyanga wahluleka ukwenza lo msebenzi ngoba wayesefuna ukubona uNkulunkulu uzokwenza njani mangakhipha ilanga nenyanga ngesikhathi wateleka waxoxa nje wafika lapha emhlabeni wayesebhilisa abantu mayese babhilisa abantu ebonisa abantu baqala abantu baqhelelana nomvelingqanga uthi umvelingqanga endulo umuntu wayinezi kukhona into ekuthiwa yizwi labadala kwakuthi ungaleqi izwi lomuntu omdala mayikhumule into omdala uthi ungaleqi ngoba mawaleqa uzoshayeka abantu bakudala basendulo mayikhulumile izwi lakho lalingeqiwa ngoba izwi labo lalifanele kamvelingqanga namhlanje nje angaqanganisela nje umuntu akwenze lutho ngoba vele nawo uke egazini lakhe kunamacala useyakhuluma nje umuntu omdala sabise ungenzeki lutho ngoba nasegazini lakhe kunamacala nalengane athi uyayithethisa inamacala iqhamuka kuyena vele namacala abantu abasenawo lo moya kaNkulunkulu obasemthandeni yawo mabekhuluma izwi labo lime liqothiseke nje lime liqonde ushembe wayeseletha inkomo nembuzi ukuthi ke akuzoshashazela leyo nto akuzothetha amacala ngayo uchibiyele kulungise lawo maphutha isalukwazi esahamba sonumendo waso uthatha imbuzi uthatha inyoko nomswane sigeze sishashazele uthatha ihlahla libeke la bese kuthiwa siyageza masibanibani owawuzogala lapha ekhaya ngoba wahamba usufeba ngoba ngekwazi ukungena ezulu lomndeni uma singagezile uzodala ifebe ekhaya ngoba naye ungena ezulu lomndeni bese kuthatha inyoko nembuzi uhlashazele makufana ahlawule ukhishwa inkomo uthethe icala imise lapho inkomo ibe yisiko lokuthi namhlanje siyamthethela icala yisiko lokuthi simthethelile nayo inkomo nansi imbuzi siyamgeza mayibonga Nkosi uNkulunkulu wazehlisa inkomo nembuzi wayibeka emhlabeni iyo lesiphethe namhlanje iyo ithethe ezulwini icala ngoba labo bantu ekhulunywa ngabo asibazi thina abasendula sazi ukubenzana ingakho ethi ushembe bantwana sondelani manje nawo amandla nize nembuzi thina boshembe siyabazi abantu siyawazi umsuka wengonyuluka yenhlabuko yakhe isuka ngo wena uyazi kodwa usuka la manje ujabo baningi nje mangase ngithi abadedele babuze bonke bathi bazothi sokwenza inhlabuko so indaba ukhokho waxabana nokhokho ukhokhokazi waxabana nokhokho lokwenza inhlabuko uyawazi umnyongo waleyo nhlabuko ukuthi usuka ngoba unyazi kuphela yazi umnyongo wenhlabuko uphela yonke into inempande yayo nomsuka wayo njobe ihlahla usibekile nje asisho ukuthi ihlahla kodwa kulandela impande yakhe sibeke ukuthi isuka lempande yalehlahla nayo ke inhlabuko ufuneka qala ulandele umkhondo uzuthola umkhondo nasuka khona ubani olazi umkhondo ngoba labo bantu bayiqala emandulo lemkhuba babenza akekho umuntu owazi ingakho ukuthi ushembe waltaba mbozana nayo impahla mayikhona mina ngizohamba mina ngiyosusa ngothinta inungu lokonakala kwakini bese ngihlakaza bese ngiyageza ngibalamula abantu bakini ushembe usho la uthi ke uNkulunkulu lethani inkonyane nembuzi sithethe lawo macala lapha embuzini ufike ihisopi lapha embuzini ubeke umlotha ukuthi khumsane amathonga kini lapha embuzini ubeke insipho ihisopi ubagezana lapha embuzini ubeke impepho ukuthi mawukhuluma bakuzwe lapha enkomeni ubeke isiko lokuthi alifezeke idinga lokuthi ukhokhokazi wahamba ngaqolisiwe namhlanje siyamqolisa ukhonje inkomo lapha isibayeni mayibonga Nkosi iyona nkono le hayi kuyesontweni ngoba noma ungagida yazi ukuthi usibana mbe washaya phansi ushawa yini phansi izintethe kanje yasezulwini sebedinile kade lokho eqephuza la igiyeza yonke into kodwa labo bantu akuyibona abamzalayo ukhokho nokhokhokazi abazange baze bakwenzele azange asile ukhokho esicawini ukhokhokazi asile ukhokho
kodwa thina la siyasina namhlanje siyaqhaqhuza ngaphambi kwaNkulunkulu bese beqhumba phansi awuphinde baba bese yisheshisa ngoba ngasebenza nyalo yonke abantu bonke ngomthetho yebo ngomthetho wathola igazi lezingonyana lezimbuzi nazi siphethe zisakushebe kanye namanzi abomvu amanzi aphusile ubomvu inyongo nomswane wafafaza incwadi nabantu bonke wayifafaza incwadi imindeni yethu wayigeza ethi leli gazi lesivumelwano uNkulunkulu ayenza isivumelwano ngaso ukuthi nina abantu base-Afrika losebenzisa inkomo nembuzi futhi wafafaza igazi uthende nezitha zonke zokukhona wayesefafaza uthende nezitha zonke zokuthenda ithongo lelo isiqonga sesibongo lokuthente womndeni yebo ngomthimake emayima wabo emayima musugijima lapho yebo ngomthetho funda kahle baba yebo ngokomthetho imfama yezinto ihlanjululwa ngegazi ngobani akubibikho ukuthethelela azange kuthethe igazi ngiyabonga yonke into ishathazela ngegazi nabo abahuluke ingonyama babesuka kodwa awubenza bekhoza ukuthi thina sisebenzisa ikhapha basebenzisa imbuzi zingafike ekhaya ngokusebenzisa imbuzi yini ngoba noma babazi lokho kwakuyizithixo lezo kwasekuyimkhuba leyo imvu oqala ikhuluma awukwazi ukuthetha icala ngeni ithuke imvu awukwazi ukukhuluma ngisho ungayinquma isho lutho imvu uNkulunkulu wayeyidalela ukuthi ibe yisipho uma uvakashelwe umhlobo wakho umkhonzile uthatha imvu umnikelo uma uya kuNkulunkulu uyibiza ukuthi nqa awuqhubu uyobonga uNkulunkulu kade kukhona abakalo bezobonga ngalamasonto adlule abakaSingmalibele sebethethiwe ucala gezi umndeni wonke esithumela ingane beza nesibhuqabhuqa bafike basiqalisa la ezulwini bathi bayobonga uNkulunkulu imva yona uthethe icala baye bathi abantu singabesuthu cha kwakukuhlakazeka kwesizwe nje sigcine sesangane kweqonga nomnyanga loweqonga wafika senzela imkhuba yabo kwasethulisile cha isiko leli ushembe ubeka imbuzi ithwele yonke le mntwana amen nangu ushembe uqhamuka konke abamhlophe abesuthu angithi kuzo nayo toto abesuthu kodwa ngasebenzisa imbuzi wafika wafundisa abantu imbuzi yini yethina manje bese sibambelele entweni engekho uNkulunkulu ekhona usifundisa umthetho yebo ngokomthetho imvama yezinto ihlanjulwa ngegazi akubikho ukuhlanjulula uma zakuchitha igazi nali siyaqhuba kwesizwe saNkulunkulu lokuchitha ngokwasezulwini ugezwa amathongo ethu mayibonga Nkosi amen umama wakaKhanyile ngicela bhuqa simcelise manje uNkulunkulu umama wakaKhanyile lo uMakhanda sakaza ngiqambe nawo uMakhanda sehambile futhi ukhuluma wahamba kwele ekhaya wasi ntombi siyaluza usizi lwakho nami nalo nomuntu nalo nabanye kodwa siyamcela ushembe namhlanje ukuthi udumo lakho olunokazi akaluveze isibili manje phezu kwakho azamane noma kuthula inkomo ey'ntana angithi Makhanyile wakaKhanyile phela umalume wakho laba angithi yibo labo abaqhamuka lesibili esikhulu abakubuka uNkulunkulu angithi laba kade bekhuluma manje leli thethe lithi ufuna inkomo ehlanu wakakina mgobhozo yalikhumbula leli lalithi thwele uthandana lemkhondo imkhondo yonke yaphelela kuyena ngemihla yenkosi ushaka laliyibutho loshaka sicela ukuthi uNkulunkulu akupha amandla nithole ikhulu lamarandi azabe ehlanu abike ekhaya nize nawo uNkulunkulu ekhaya emphefumulo ukuthi Nkosi babukele ukuthi izona inkomo zakho kulezi kho eyokuqala le yesibili yesithathu yesine yesihlanu sayiqhuba zisa uNkulunkulu siyocela uNkulunkulu ayifakele uboya ayifakele amasondo ihambe uNkulunkulu anithethelele niphume bese nisinika umsebenzi bese sayithenga ke ephefumulayo amen amen awusho kanti amen uyathuthukisa inyembezi awusho wedwa awusho kanti manje ukhalelani manje uyathanda ukumxosha uNkulunkulu ukhalelani uthini hayi shinda uthi wayilahla imali yakho manje sikhuluma phambi kwamvenqanga ekasayilahla imali yakho uzoboshwa phela uyezwa yini ukuthi hambe ufuna nozama ama-100 abayisihlanu uyezwa bese niyawubika ubeke khona lapho bakushisela impepho ukuthi
khokho naye inkomo yakho uqala ngisho naye yesibili naye yesithathu naye yesine naye yesihlanu sayithatha siza uNkulunkulu ekhaya emphefumulo uzofika faka amasondo inkomo ihambe uNkulunkulu anithethelela amacala bese niphume esigodini sosizi bese nisinika umsebenzi sihambe soyithenga emabhulini inkomo mayibonge Nkosi anguzwa khona abe bahlula abantu Nkosi kusisiza bakhonza abahle basezulwini usizi lo lushembe alethe emhlabeni lo muzi ulethe emhlabeni wayesebele ijohlongana zezingane ezingazi lutho kodwa siyakubonga ungazi lutho futhi nathi ngahlele singazi lutho ngoba uma sekukhona owaziyo ucabanga ukuthi usuka khona owaziyo sidinga umphendula uNkulunkulu futhi sibonga ukuthi uNkulunkulu asimise phambi kwakhe siyamehla izimpumuthi siyindlebe ezizithu engezwa ngoba uma wakhona into othi uyayibona uzogcina usubonela uNkulunkulu bese uyaphambuka endleleni ugcine sekuthiwa hamba ukade thini umfemba yini ugcina usuyomfemfetha lapho kade esikhona kodwa yinto engiyithandile uNkulunkulu akutshengise yona yokuthi uNkulunkulu wasebuhleni uyikho konke mabethi hamba uququthi mithi thatha wena amafutha wabekela na umuntu wethatha ufaka emlonyeni sidawona-ke manje mayibonkosi amafutha kasheba mabethi phuza lezi iphungo zabo ukuthi naka amazabusiwe yiso lezi siphungo ibize egama isona lesi siphungo siphuza sona manje usigcwalisa isisu vele basegazini lakho uzovuka ushemba bageze mayibonkosi abahlambulula ushemba ungaphumi emajiya umajiya ukunikeza oqamu nofezela namaselesela agayiwe nomini sewahlanganiswa nezisu zey'ngane nembungu ezitha kuhlanganisa umuntu athi yabona kubona kufuna ngokususa usizo yabona usizo lakho likhonkene njengokuthi ubhuphi izinja khona kade likhuluma ekuseni nayithi ubone uphuphe inja imidlangisho umuzi wakhe umhlafuni nithi mehe okhokho wethu abanye balaxazwa lapha abanye bahushula balahla lapha phansi bese yimbungu baze badliwa namama lapha badliwa nezingulube mayesekhula nomuntu azabe mdala uvuka kwena uyakutshengisa uthi mhlaba ngibone umntwana akazethuli mina ngidlozi phezu kwalo mntwana ngaphuma ngiyihlule mina ngadliwa inganga ngadliwa ingulube ngifuna umhlaba ungibone uyabuza ukuthi kanjani uma ngabe akazalanga ukuthi mina umpapa wababa wakho yini wena umpapa wamkhulu yini wena umpapa wakho kuyini wena uma ngabe umpapa wakho lo ukhokho wena akazalanga khona nasi salwazi sabona umama la khona isitamkoko lapho bangakusona uma lapha naye nemoto lesa sitamkoko kwafumbuka abantu athi mfo wena wabona umnyundo uma uphuma enhlabathini baphuma sakwazi amakhekhe sihleli salwazi siqala sahlala phezu kwaso isitamkoko sasukuma zamntwana mose uboneke ukuthi ngilithelana ekhaya emphefumulo sahlala eceleni savula isitamkoko kwaphuma wathi fuko uthi wabona la wathi angibazi wathi kufanele abantu basendulo wathi khona uzombona waphuma ugcina lisakwazi zambamba zambrasha ubuso kanje wasusa uthi udaka yena kanti usho udaka lophuma ngothi baphuma esitamkokweni wathi kuba kuhamba niwathengeza bo uthi lokwahlala lantana babulawa mina bonke mina uma wami wathi yotheza inkulu kanti weqilungo wathi nyike kwaphuma amanzi waseyaqhwanda umaye emomeni lesikhathi eqhwanda eqhiba lawo maye ehamba kwaqhamuka imalasi yasehlathini angihuluza nongakhula esiswini ngakhula ngaze ngamdala nganenhliziyo yimbi uthi ngaqotha-ke iy'ngane zami uthi bonke labo bayinzalo yami mina ngukhokho wezizulwane zesishiyagalombili ngukhokhokazi njalo wezizulwane zesishiyagalombili ngukhokhokazi bonke labo bazalwa yimina uthi kodwa ngoba uNkulunkulu usuvumile uzekhale emphefumulo sizobona leli bridge siyongena bazongeza unyazi nami unyazi ngithekela ngeke ukulala ngoba nginasona umuntu uthi shembe inyanga yezulu ingane yaphuphumana yachitha nayalahleka ayinasona izwi lami phikisana nomveli ngami mayithi ginqeka umuntu uyaginqeka mayithi inhlamvu umdubula yamdubula ngoba izwi lami fanele likamveli nqami akanasona akawuthi intanga umhlaba akekho umuntu ongathi uyaphepha lapho ngoba la uzalwa khona uzale esijwini sabantu ababehushuka uzale esijwini samadoda ayenganqeni ukuthi uthi umusho omulo wazana abafune kumbungu bedlala inyanga majiya bethi
cela ungilandele ungitholele umbungu wengane namashile engane kodwa kube igazi lawo amadoda akadle ekhaya endulo ngoba nje kubaleka ukuthi ufuna uba nemhlambi ekho ufuna ukusatha uthi umnomzana uthwele nembungu yengane zomulwazana bakhe la eceleni lezo ngane ikhulile zingokhokhokazi zibopha amafildi ekhaya zathatha zabekethala zathi sewasibona amafildi awoqaqoba yohamba uzulazula nawe nomama wakho ayizulazula nomkhulu wakho ayizulazula ehlenyuka efuna insipho ogeza lomkhulu ogezela insila lutho bengezoni langa sithatha ubhoko engathi umuntu uyogoma inkomo kanti umuntu uyakhuluhluku uyofuna ukugeza nensika yosizo longaveli ekhaya ingane zalela ekhaya abafana babangcolisa imizi amadoda uthwala ikhanda engathi umuntu wesimame uyindoda sekujama ingqondo kanti nalo umkhukulu wakini ovule ethubeni uthi akuhlumuka mina ngangivuyilwane abanye benza iy'fungo ngedlozi bathathe balibophe benza iy'fungo nenyoko baliphose ey'nyokeni ngikhuluma ngokhokho wami nokhokho wenze lo mkhulu khokho wami okunye bonke labantu bawulibe egazini lakho bavuze bageleze egazini lakho nalelo sisi asimbongeni uShembe bangcwele bantwana base-Afrika kusakhela umfula wakhe ngoba lo mfula bonke bawufuna bazogezwa kubo mayinkosi kuphela iy'nhliziyo zethu mazibe ngamaqhawe namaqhawekazi singabi ngamavaka sibophe ukhalo lwethu singaxhamazeli singajahi ngoba sesifikile phambi kwakhe uNkulunkulu sihambe kancane ngomhlala ngithanda zadusha kade ngilandela nomuntu indlela yinde kangako yongena ephakameni sezulwini lomndeni wakho amen ezulwini laShembe ithi inkosi yangezulu ukhona izulu elihle leli lasephakameni ebuhleni bophakama liyaxolela kodwa lo mndeni axolile uShembe uyaxolela uShembe akangeni ukuxolela kuJanuwari wami usulethatha wamngomela bongani uJehova ubalethethelele ngaba abantu ngaba lukho lukhula olukhona kuthina njengamanje ngoba sijona ikhula lapho liwumthwalo liyasinda bagikhiza phezu kwethu thina-ke asibe nesibindi uShembe athathe lesibindi sethu asiphose kubo abese bakhipha odakeni abayifuni futhi ingane eyivaka ilethi sekuzobana kade sifikile ivaka-ke leyo awu mina bethi ngikushaya isikhathi sokusaphila kade ngayizwa indaba lekhaleni bethi ngizohlola nje hamba uhloleke nabo bayokuhlola ngolusuku ukuthi ungayifika lendlu yabo masebekushaya ngayo kukhona into ebuhlungu babunene abantu balibele abezi kulo muzi uNkulunkulu kade akhuluma ngabo abakafiki namanje bonke bafike bafisa ngathi kwenze umlindi ngathi ngoba namhlanje abuzena ngicela umuzi umsule izinto uphakathi kwenzakalani emva kwalokho kwenzakalani emva kwalokho ngana nini emva kwalokho hawu putu
ungathi umuntu uqothi kuzothwala la ekhaya emphefumulweni cha asizele ukuzogeza imndeni ngoba sithi sifuna ukucela sizogeza imndeni ngegama lonyazi ukuthi abantu badlule ethuneni baye ezulwini lomndeni uzuthi namogoda ufuthi abantu behleli umgqinqa amen uma bethandile bazonikeza impilo ehlambulukile nemvelo bakwakhise umuzi hayi muhle kunalo umuzi omuhle ezulwini kunalo umuzi ohlambulukile amen umuzi omuhle nami ngithole ngawakhe futhi ngakhe ngudlule imizi eminingi emihle ekhazini la edlule imizi lenyakile wonkulu abantu abanye babo bathwele ushaya phansi konyawo lonke imali enzangani utehlele esitulweni ashaye phansi konyawo uvumbuka imali kanti uthila izisu zomndeni lezi ihlabathi amathuna le ayithatha wethu wahamba uthwala ngayo ingamba i-advertise abantu bathi wena mofuna uceba mofuna uba uhobo hlala kuhobo mofuna uceba wose kusho bona nabathini bayasho athi noma ngitholele nje mina ubhozo kanyoko nongayisho ngowakwenu awusucelile inkinga lamasoyenzile lento unezifungo zenza nawo bathi hlaba njalo noma bulala njalo noma enza ukuthi njalo odlelelwane zabo bafana lento ayihlukile ukuthi athi umuntu noma eyinazara uyabona lesifo esikhlaselayo njengoba bekuthatha nebeshangelwane hayi ufuna uhambe uye kusimamani usimamani uzofika naye kunikeze ezakhe zisholi ziqhubele lento cha awukwazi ukuxosha iy'lwane noma ukuxosha into oxushwe ngayo uhlangane amafutha ey'lwane namakhambi ngalezo zinto akekho umuntu futhi ongaqola leyo athi ngizoqinisela umuzi ngomuzi wakinulula cha azoqinisa umuzi uzofaka ezakhe iy'lwane ezizodlula lezi uzofaka ezingaphezulu uzophumode ushile umbandela uyabona ukuthi lento ngabona ngaphambi ukuthi ume ekhaya uqala udumusa lapho umsamuthi uzobona uzongqobelisa phela uzolalela ukuthi athi ngangihluphelile uzolalela phela uma ufika ufica la kwakhe futhi ingoma zabayisabeka phela uma uyangena kuyasabeka ukuthi ungena nje kwakho ube ukhala izinto uyangena lapho uyayibona nje ukuza kubhavu ayikhiphe abese kuphuza namanzi Muzuka, ngiyakutshela athi yabona ngizoqala ku-phase 1 nenyanga shayizimisi mali ngizoqala isinyathelo sokuqala ngizoqala ukuphuzela amanzi ngoba lento ijule kakhulu yezinja le abantu bakini njengokuthi baphuma nezinja nje kanti abantu abadliwa izinja baqala ukudliwa izinja ey'mpini zasemandulo manje sezofanele ukuphuza amanzi ezinja athi okokuqala lo uzophuza thanda ungathandi ingalungengile nje ukhona umuntu okafike enyangeni athi ngicela ukwazi ukuthi iy'thako zalo muthi yinani ukhona bo ongafika buze athi i-ingredients yalento okunika ngathi ngiyibuzile iy'thako akekho uthe kunika abekhwehlela kunyakazele inkukhu ibaleke namahasha ney'ngulube ibaleke abe shana nawo gagazela uphuze kanti uphuza uhlangene konke ney'tipili zengulube nyakanyanga into ongayazi uthi ababa athi yabona ngishakho impela ngidlulayo uzothini uhluphekile nangu uNkulunkulu eduze kwethu uzosiza-ke bakwethu asiqine nathi idolo sibe namandla lo mzwile lababa lo wadethene uthe umkhulu wakhe angazi ukuthi uyagula esebona selinke amakhalibhodi wathi uzothola sulekhale phefumula awona amakhalibhodi isifo sakho umkhulu wakho ushembe uyasiqoqa usifaka nawo woze uzosethula mayibonkosi sakho umthe umkhulu yilo mba isifo sakho uqoqile manje uNkulunkulu ukuthi singasabalali nawe ntombi kade lokukhala ngalezi ingane leyoyishupha zakini ivela ngabantu zaziyigibelo zazulu musani ugijima nikelele zona lezi ngane Nkosi sizonikelela idlozi okuyilona elichamisela nokufa kusukela emandulo nawo umthandazo kahle mhla ngelashwayo ngasinda mina
wazi umdadwawo wayesembulala wathwala ngayo mhlazana wadilizwa leyo mkhuba wayesegezwa wathatha wawuvalele ejele umlilo ngekuphinde khona into zawo kodwa mayiyeke lo uvazi uzoloke ithunga nje lendaba ethunga angene ubaba wakho angene umkhulu lapho angene ubaba wakho angene kuwe ehlele izweni zakho ngoba uvazi isiboshwa amasiganga sifakwe ejele ngeke uphinde usibone isiganga kwasejele nabo-ke labantu ushembe labo bathakatha umsando hayi baba ngicela njengoba ngihlabela inkomo ubabize bonke abangahlele ndawo kodwa ubabize babethakatha uthi ushembe umthakathi uyesabeka ngempela uyesabeka ingakho ethi ushembe sibonge umiziko ngoba babegangile abantu baqala laba bathakathi wayefaka lawo umuthi ezibeni engathi uyaqoka lesithi uyambona umuntu uyakhiqiza umuntu useyafa leyo mkhubu uyenza ngisho ekufeni usayenza leyo mkhubu kodwa useyenza manje ngomoya uyenza phezu komntwana emhlabeni mina nawe uzokwenza leyo mkhuba manje ushembe unyazi wezulu lizosifundisa sesikoleni sokuthi asazi ukuthi thina esiphilayo njengoba ushembe ezowageza abazali bethu uzonqamula umthambo wobona ngesaphinde ube khona ubona thina sozala iy'ngane ey'hlambulukile uma sibalungisa laba bantu ngoba kuzothina ngathi lo mjobo wabo uzophelela kithi uphele inyama ngisho singahamba singacebile singazange kodwa masuwunqamulile umthambo ungaphinde udlule ingane bese iphila kahle emhlabeni mayibongozi sicabangela bezazi singenziswane loluntu nebukhaleni zakhe eyabuza uNkulunkulu ukuthi uchaza ukuthi manje mina ngizohlupheka ukuhlupheka kuzobakhona sisekhona bathi hayi cha wena uzobhedela ukulika kwakho kodwa inzalo yakho izohlupheka kodwa hayi kulungile isilima sendoda senkosi ijabule ukubusa yonke ingane isayihlupheka nathi ngasokujabule lo ngasokujabule lo mayibongozi apho wayekhonza izinto zasezulwini uNkulunkulu uyibekile manje ey'thebeni wavula ikhala eliphefumulo thina ukuthi sizosika amavenge iwona lowo owade ukhuluma ngawo udadewethu ukuze uzokuzwakala lezi inkomo kade y'bala ekuseni mazikhona ekhaya ihlanganisele phela iy'khumbe iy'mbuzi imbuzi yokuqala yobaqoqa eyesibili eyokugezi zangoma lenyanga babangizwile ukuthi zimbili cha bebenikeza amandla nisazohlehlela emuva bazonipha siletheni lezoy'mbuzi eniphela kodwa basazonipha ngoba le mbuzi zokhuluma ngayo yokuba ushembe ababuthe abashumeza abakitazi balizwi zikashembe abalali uyazi ukuthi ukubona abantu behleli entweni yabo abayithanda mhlawumbe ubheka insango baqoqela abantu noma baphuza utshwala noma bukela ibhola ukunqokonqoka ushembe ufika kubona abaqoqa abancenge abagabisele ngezulu bagcine sebesiyeka lesika abasikakile bese bemlandela uNkulunkulu uyancenga-ke lapho nathi asimlindeni phela uNkulunkulu hayi no seney'nyawo eziyishagalombili ngaletha sengikhuluma ubalani ufuna umlando obani obani uyilandela lapho ekhaya abantwana benkosi siyacela ukudlulisa lokukhuluma ngoba sithola kanzima ngoba ngithi sithola kanzima abafana kubenzimana ngoba umuntu uyathi mafika isikakhulu labo abangaphezulu mayesefika umuntu abeseyanqunga athi ngicela ukubuza ubani umvanguzwe ngizozula nabantu bakini kade ngibafake ngenyanga ey'ntathu ey'dlule sengizobalala sesiyasazi zokuphila kanjani manje imiyalo ley'miso ney'kambiso nemiyalo nemithetho nayingonyama ikaze sihluphe ilokhu ibuza sithi silande isigaba esilandelayo sidlulise kwaze kwafika uNkulunkulu asilekelele wathi hhayi ngonyama hamba uyifake lezo y'nkomo lezo ey'sele ezinjenjenje azange ngafike sezemathini phela ngonyama sengizolanda abantu bakithi ngoba uNkulunkulu owathi isikhathi akasimlinde phela uNkulunkulu abantu kade bawaqala amacala kusukela emandulo akubona phela amacala kakhokho wakho lawo ukhokho wakho uthole icala likayise nomkhulu nokhokho kakhokho izulwane uchungechunge kuningi abakwenzile phezu kwalo macala athethiwe uma-ke benenhlanhla bakupha amandla ningayeki phela ukuthi uma beniphila amandla seniyilethile iy'mbuzi sekufanele nibalande bese nikhipha inkomo mayinawo amandla uthile labantu ababebulawo okhokho bethu kusukela emandulo bebathakatha bebaloya bebenza yonke into bebacupha bebenza yonke into ukubulala umuntu lokuthi umhlanyise umuntu ayiphahlaze wenu umuntu oyiphelele umuntu labantu bafile baya emazulwini emndeni yabo ufile phela umuntu ufike ngengozi ubulawa uwakho wami ubulawa ukhokho wami angithuma ushambeke mina nomusa ohlezi phakathi nkosi yamakhosi okhokho bethu bangenwa indodeni
babulala abantu nansi inkomo Nkosi siyabacela kusukela emandulo okhokho basemandulo sithi ngale nkomo Nkosi bonke abantu ababulawa izangazi zomndeni wakini sicela Nkosi ezweni umhlaba ubabuthe lapho befele khona ubafake ekhaya emphefumulo ubageze bahlambule ubathule umthwalo ubathunge amanxeba ney'ngozi ubavale Nkosi ubaphilise abahamba sebehlanyiswa amakhubane okhokho bethu babaphile Nkosi nabagcina sebenza imikhuba khona ukuthi umuntu aloye owesifazana aloye ukuthi abone undini ahambe efeba kanti wenziwe ukhokho wami wenziwe umuntu wakithi zonke lezo y'ngane ayitholayo ayibulala emunye ingane amaqala yanda njalo imbangela ukuthi lo dadewethu enza imikhuba wenziwa bakithi ushembo yabaqoqa abageza abafana ekhaya emphefumulo abatshengisa igolide lakhe lasezulwini bacole bese bemthethelela abese shembe babusela imndeni yabo nayinganeni isihle mhlawumbe nabo labo bantu ababulawa umndeni wakithi umndeni wakuwo ngokushemba agcine ukuqoqa lowo muntu uqoqa nethongo lakhe mayibonge Nkosi mawubulele mina uNkulunkulu wasebuhleni angiqoqa aseqoqa nedlozi lahlele egazini lami lithola ukugezeka ngami ngale nkomo yakini seniyikhiphile noma ngaba bashongo ngabakini masenihleli kahle kahle ninethezekile ungathi abageze ekhaya emphefumulo sezihamba kahle hayi phela makuhamba kahle thathani inkomo nogeza sithi isibongo sasazibulala ziyibongo abantu babekhohlakele endlo okugcina-ke bakhuza abahle siyacela abantu ukuthi baqaphele ungakulingi mne wethu wena kade ulethe iy'mbuzi embili ukuba kuyangihamba uzodala mhlehle uthiwala uhlehla kwenqamo kwenzani ulanda amandla lo uzodala mhlehle ney'mbuzi ingayiphi enhlehle kancane neliyobuza leliyobhunga lomndeni ngiyabona madoda singakosusuphuma uma sesiwenza bangenise ekhaya emphefumulo baqala bagezwa sona sekuthatha utshwala manje ukutshwala kusafuneka ekhaya angeke ucabanga kahle Mama wathatha nje uqala uhambo lokuthi abageza la ekhaya emkhokha utshwala lokuqala zingayisha amen amen ngathi ukuqhamu uameloni yenza ukho ngamele uthokho bahlale nalo udamu utshwala amen uyawuzi noamelo manje phuma ngiyama phela lutha abantu namasaretha lutha ekwenye necheke nale usho phansi no mama nje sebeney'nkezo zabo phela umkhezo lo mama ngakho umcimbi kwasangulungu ngoba beningeke ukuhamba lo mama manje omama phuzwa ngoba utshwala buhlula amadoda behlele endaweni erongo umuntu wesimamele agcine sihambe thezilongo kanti udaba utshwala manje naqala lo msebenzi khohlwana ukuthi ndoga utshwala emzini oyihle mkhulu hayi singakhona isikho sikaphela umqinisile mdlali njalo umqinisile phela njengoba nikelela ngithi kushonile inkosi bathulele izithixo zabo ababeyikhonzile ufeke nokubulala nokudaka utshwala yonke imikhuba zithixo lezo amen khohlwani-ke ukuzoletha iy'mbuzi ukuzogeza imndeni unyazi ngeke limgezele imndeni manisathanda lezo zinto ngoba ngeke baphume ekhaya emphefumulo maselidawalana siwufakazi nosimamana kwazi ukuthi awungane kuhloko lingafuni ukuphuma ithoko lishapha ngonyaka lathi akuvumelekile ukuthi umuntu akhulume kanje phezu komuntu uma esegeziwe noNkulunkulu uNkulunkulu wathi ufika ngezibona zamaphupho abantu babekhuphuka phezu komuntu bekhuluma abakadlule ezulwini ethuneni labo basenganele kwethuka bathi nathi sikhupha uNkulunkulu asikhulume kanje ngoba ngenizwe bakhuluma sakwazini sathi sikawasalala saqamala lasikhuluma ikhehle lathi la abantu bavumile babalokukhala emphefumulweni ngesikhululo ngeke siphume nje bagayijile igcwele izindlu thina sigeziwe thina singabantu basezulwini sesihamba nonyazi lwasemzileni umuzi wethu siyokhanda kabusha lento abayenzile kunuka iy'nsipho umuzi wonke asihambe awuphuma manje sokwenze njani sebekuthenga iy'nkomo wathi hayi sibabonile beyihlaba iy'nkomo bathi basibikele ubani othi siyabikele njengenkomo masolana ekhaya emphefumulo ngoba konke kuzokwenziwa sesifikile abantu futhi bayanxuswa bayachazela abantu uma usuqalele lo hambo lasekhaya emphefumulo okuzohlamba ithongo lalini kungani na kuthiwa asimele singabe sisachitha igazi emakhaya ingoba kuzogeza abantu ababevesi bengazange banakwe emandulo abazange benzele lutho azange benzele umhlonyana iy'ngane zaphuma emandulo zathiwa yinkuku azange zenzele umemulo iy'ntombi abafana azange benzele amasiko okusukula
zange enzele ihlangu lo wayeyibutho wayenzela abantu izalukwazi zange zenzele idwaba zabo wahamba kwasebenzela nabo iy'ntandokazi sakhuluma isihlwembe emuva ngoba labantu babile iy'swini zey'ngulube babile iy'swini zenyongo babila kuphi nakuphi badliwa izilwane badliwa amamalazi badliwa izingqamu uShembe wayesekhanda ikhala emphefumulo wathi ngizolandela bokuqala manje nimphazamiselani uNkulunkulu senifuna ukuhlaba iy'nkomo manje nezidwaba lokho kwenu lokho kokuqala oyenzela abantu yena owafangise bayikhaya mayibonga Nkosi amen ngisacina bona bazophuma la manje kokwenziwa amabhede ey'ngane ezalele konina lume bese ndingaba nami ngiyafaka akhiphe imbuzi esibayeni efaka ihlazo ingane zala ndodakazi yakhe yenza ibhedeni ukungana ithola itongo kadadewakhe usenza ingane isenza ibhede yengane engasuka umphathi usethi ma awunawo baba unenhlizweni awusakwazi ukuphelezela ngabamba lesasibuzikazi uthatha impahla yosemkhulu uthi akwandiswe umcimbi layikhaya usho amahlazo awukho umcimbi kufanele wenziwe ngaphandle uma kulimele umuntu eshonile yaziwe makulelo umuntu kufanele kuchithwe igazi khona imbuzi leyo kuthiwa yezandla ukuthi lo msimu usemndenini manje ngokusekusukile phakathi kwethu yezandla bese kuba kumlindwe zabantwana emva kwalokho sekamina ungaze uyabuyiswa babuyiswa nini abantu babushwa nini labasendulo kuza kuwe ndulapho ke okhokho basendulo babuyiswa nini bona njengoba uzobuyisa ukhokho wakho sukumsindo kuyaliwa qeda wenza umsiko umcela ukuthi uyamkhuza umbona kade usijuza lefaka esifubeni kanti ukwazela abantu ngaphandle uma senidla inkomo zabantu nizongenisa abantu bakini ekhaya emphefumulo nje ukuthi babushe babushe kanti vele senilotholelwe nini senidla inkomo zabantu esinye isibongo leso awuvindi umcimbi onjalo into eyenziwayo kusuka iy'nhloko zekhaya zizoguqa ekhaya emphefumulo okwamanje phela umndeni uqoqulula ukuthi ikhaya langasehla kwena nathi mayibonga Nkosi uzoguqa sebeyakusondeza abashumayeli Nkosi amankosi bazocela basekuthini wacela ukukhipha umntwana sebadla iy'nkomo zabantu ukhonyana ufuna unkosikazi wakhe sicela usikhiphele Nkosi ithimba ezongamela umcimbi uShembe yabakhipha abomndeni bona ababe ngaphambili abangenazona bahamba ongamela umcimbi uphele umcimbi udlulizwa babuye bazobonga kuze kufike isikhathi uNkulunkulu abakhulula khona ngokusemthethweni mayibonga Nkosi amen siyabonga bakhonza abahle baseswini icela inteshele nangona ngakhona socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlabelo esikhulu nama-55 ushumayela uSimamane sicela sibone ngalihlabeleli umbangelo sicela isibusiso Inkosi uqabangqele 155 isihlabelele ngiyaqolisa 156 ikhulu nama-56 156